Hello, gagayam. Matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikab sat ay misan napud no nagan tintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemari dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasriman ti ko na ni kabsat ay mi. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to tasyak kat nakulnat ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak matana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ana nang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional na nang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak matan. Agbalinon adisente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise, nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon, di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka paila iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngamsyak, nanang. Eso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka kon iti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-aplayak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti swildok. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manan. Jak agiskwelan Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno, makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan mo tan akayat ni nanang nga agiskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panagsenyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis?
ag tagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapol ka dagiti chismos sa atat tao. Tawaklas dagita atat tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa ken istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapol at tanangak meten ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapol ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pailang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, Mare. Anyamat na dyan nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay bado na. Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglakla ko itaramang nagang dud. Kang angot na jay lako na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisi na nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mong dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na aginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angel, in kay Giant. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapno damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa ani Angel amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanen tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Eso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no adda amuyo at trabaho, uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matjag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kamin ijay balay. Takanayon dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angela kabsat ko, uncle. Iso ang mababain na. Ay, wen. Nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Una yan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa yan nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot at kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao, takababain.
Jak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kabsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamala ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng laapadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional dyan nobyo na. Iso masapol adisente ta masangpetan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't ti sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak da ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayat ken ka adi adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayat ken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray kuma, ano na pintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang, Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. No niya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kayat nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laangan ti biyag da no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada na nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daad-agos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo't timod ko. Nay, apay ngay ka anak mo maday jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakadwang? Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintauting yung Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Jak kayat nga agnanayo nakastuyak. Adamot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong din san mo agaret ya abroad. Ngam, mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta narigat ti trabaho jay. Kabailak, uncle. Ngam, naibag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidong si Aimee. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkoskos iti iniduro. Kabailak nga uray narigat at trabaho, nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom gay.
Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya ti imbaga. Eso titong palam ay may. Ay na, siyak ti maranagan iti kastang aramidam ka na ka na. tulungan da ko maangkal. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanyak. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas ang masakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang angkal. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga day chay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabruton. Katbaybayan nyo ano, agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo ti luka. Aywan, no umawag di asawa kay bagay yung nga jak imaidto niya. Ah, papanamanin aya angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga di katrabawak. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello nanang. Pakawanan da ko mano naglibas ak anag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wan ananang. Takatulong ako nga rod ditoy. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit asweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabirok ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dita, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. Ah? 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay. Ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak di in-intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka ka ita? Saan? Ta ipapasta man ng tag kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis! Ay! Anay ko! Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan ti balay. Tadyay lalakim ti kasinsindarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Kapoy ti panang kabil mo kanyak, sinaan kan? Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim, kasta ka di. Basta agsinatan! Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makaumada dyan nga dindo. Basta han ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo't masapula ka trabaho. Uwan, awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan
Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, tiliwan niyo kita to. Isugay ta sawa. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga man ako. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Puan nga rod. Agpapabawi akong naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rood. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, Jack impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ichay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na kumaay mi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na kuma. Tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kat ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Manipod ni din nagbalbaliwan ti inakat na pintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnakat agyamyamanak, taurekas kasano naragsakak, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko sa nikwa di Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan ko ti sigod abalay mi. Alakastan, tigayim mo, ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tonggal maysa.